yesibini yenkqubo sithi enkosi ke ngokuhlala nathi kusekunintsi ke esikuphathele kona nakule iyure elamigama isendini ke Oliyema Ekhaya Vumisa ndikwahamba naye inzwakazi uNadia njalo kanye ukanti ke njengoba seshilo xa wami igama lam ndinguNadia Dambuza sisayiqika le mbiza yethu yendaba naku ke nokuthi ukulindele kule iyure isebe lezempilo eGauteng lithintele ngempumelelo iCity Power ekubeni iqhawule umbane kwizibhedlele ezine ezikhulu kweli phondo sikachithanga xesha nazi ezihamba phambili. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abanyamaleleyo eMnambithi KwaZulu-Natal kulandela izikhukhula ezisuba imiphefumlo yabantu abathandathu. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abantu abakhukhuliseke kwizikhukhula ezihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal nalapho kusoleke abantu abathandathu. Ingxelo zithi ngabantu abalishumi abasakhangelwayo. Amanye amaxhoba agutyungelwe zizantyalantyala zamanzi emva kokuphuphuma komlambo iBellspruit, nto leyo ebangele ukugcwala kwamanzi kuhola wendlela uN11. Konakele izindlu, ibhlorho kunye nezinye izakhiwo kwaze kwakhukuliseka iimoto, ezinye iimoto zifunyenwe zinemizimba evaleleke ngaphakathi. Umonakalo odalwe izikhukhula ebusuku kuzoba uKhisimusi. Iveni belihamba kuN11 lithwele ihlobo ezishagalolunye limuke nomfula obudla indwane. uJohannes Msimango uthi amathimba einhlekelele asekwazi ukuthola idumbu zengane zakhe ezintathu okwamanje. Bahambe bonke abantwana ngibathuli nje ngisathola abathathu kuphela abanye angabathuli nje impela abantwana ayi kunzima kakhulu. eCaravan Park amanzi ahambe nobaba wekhaya obezama ukuhlenga ingane zakhe ezimbili. Njengamanje kusatholakala ingane eyodwa. Abanye abaqashe kule ndawo basinde ngokulambisa. Unfortunately, 3 of our tenants passed away. The little girl's body has been found, but the dad and the little boy is still missing, and it's been devastating news for us. It happened so fast. The people mostly were still sleeping. Inhlangano inikela ngosizo iAl Imdadi Foundation, iIPSS Medical Services nohulumeni bahlinzeka ngosizo kulabo abayizisulu. Abaphathi bethu bezokuphepha bawamasipala bazobehlangene namaphoyisa asuke esifundazweni ukudingida lona udaba lokuthi sithole indiza enophephele eqolo ukuze kube yiyo ezosilekelela ukufuna ibanga ekubonakala ukuthi lingaba ibanga elide. Amathimba einhlekelele aphume isifundazwe sonke ami ngomumo ukulindela ukubhekana nezimo ezifuze lezi njengoba kusalindeleke ezinye imvula engxenyeni ezithile zesifundazwe kulezi insuku. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMnambithi. Ukanti zange labalula idabi loMzantsi Afrika lokwenza luqilima imida engena kweli. Urhulumente uphansi koxinzelelo lokuqubisana nomngeni owandayo wokungena kwabemi bangaphandle ngokungekho mthethweni kweli. Ukanti inkundla zeli zidlale indima enkulu ekucaciseni umthetho ngalomba nalapho amaxesha amaninzi zifumanisa abasemagunyeni benqamnye nomgaqo-siseko. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Gugulethu to Khayelitsha, there's Zimbabwe there. Umba wembacu kwilizwe elithwaxwa inhlaninge yemiba edlumzi ngokwezoqoqosho waba phambili kwinkomfa kazwelonke yama-55 ye-ANC eNasrec ngoDisemba ka-2022. South Africans, they think that those that are feeling the pinch and encouraged by this kind of organization that are fanning xenophobia, they think we should be making our laws more restrictive. But there are people that have been part of us here over decades and generations. They feel that some of these laws that will bring here, they are going to be problematic. Kule nkomfa kwathwathaca umgaqo-nkqubo ophakanyiswa i-ANC mayelana nembacu nongamkelwa uncedisane nomthetho ongolawulo lwembacu kwilizwe. All the Zimbabweans, including me, number one, I'm not going anywhere. We are asking the South African government to help us with permits because we are here to work. Urhulumente ukwiphulo lokusebenzisa imigaliselo engokuqinisekisa ngenkqubo elawulekayo kwabo baneziqinisekisi zokuba kweli ingxoxo yaqandusela kwisankxwe ngokujikeleza isibhengezo esingokuphelelwa kweziqinisekisi zabemi bangaphandle ngakumbi ezabemi baseZimbabwe iZEP. Abemi baseZimbabwe bavakalisa inkcaso yabo ngakwesi sibhengezo. I do believe that they will renew it. I have faith that they will be merciful towards us.
and renew it like they did in the past. I-Helen Suzman Foundation yafaka isicelo sokuba lenyewe iphinde iqwalaselwe inkundla. Lo gama umbutho iZimbabwe Immigration Federation wafaka isithintelo ngakwisicwangciso sikamphathiswa imicimbi yasekhaya osacela umngeni isigwebo senkundla ngalompa. There is this court action where a lot of propaganda is being run around us as if we are evil, when actually what we are doing are within the laws of the country. Kaloku yaphumelela le mibutho kwinyathelo layo lezomthetho nelabona kuthintelwa kuphelelwa kwe-ZEP. Kusenjalo urhulumente uqalise iphulo lokulwa uvulazibhuke kwimidayeli. Uphehlelele igunya lolawulo lwemida i-BMA eMusina eLimpopo ngo-Oktoba neliza kulawula le mida. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Kwilinge lokuqubisana nompa wembacu, uphando-nzulu oluthathe iminyaka emine oluqulethe izisombululo ngobumipeli, imbacu nokukhuselwa kwabafuna igwiba ngoku luphantsi kwenkqubo yemfunalwazi kuluntu. Kanti isebe lezempilo eGauteng lithintele ngempumelelo iCity Power ekubeni iqhawula umbane ezibhedlele ezine ezikhulu kweli phondo. Uphathiswa wesebe lezempilo eGauteng uNomantu Gomora Lehuko uthi isebe lakhe libambe ingxoxo kunye nenkampani ehambisa umbane ngeenjongo zokujongana netyala lombane elingekahlawulwa. We had queries about the billing. All other hospitals, we don't have any problem. It was those three that they were threatening to switch us off. But we have settled that dispute that we had with them, because for us it was just tell us how much are we owing you and why this amount has been ballooned. So it was just mere administration that they should have done with their teams. Then they ran to the newspapers as if we don't want to pay them. We can't be responsible and not pay them because we still need their services. But I think they must not take advantage of the Department of Health, because we are known previously for not paying service providers. We do pay now, we do look into our books, and we do check what is it that you say we owe you. Kanti xa sijonga kwezamazwe ngamazwe, umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi imfazwe eqhubekayo phakathi kweSirayeli neGaza iyaxhalabisa. Umbutho wehlabathi ukhuphe ingxelo emva kokundwendwela izibhedlela ezisokola ukunyanga abonzakeleyo. Ngokutsho komphathiswa wezempilo waseGaza, abantu abangaphezu kwe-240 babulewe kwiiyure ezidlulileyo konzakala i-382. Sijonge ngoku kwelaseRussia. iRussia iqinisekise ukuba enye yeenqanawa zayo zonakalisiwe kuhlaselo lwase-Ukraine kwizibuko zolwandle olumnyama. Umphathiswa wezokhuseleko eRussia uthe le nqanawa enkulu ibethwe inqwelomoya yase-Ukraine eyayithwele imijukujelwa. Mawuthi siyayazi uba kwezi ntsuku zimbini zigqithileyo sixakwe yimvula, kodwa ke sinethemba uba lizawuthitha ilanga. Masijonge nalo uqikelelo lwemozulu.
Siphinde sikwamkele kwakhona apha ke kwinkqubo-ndaba yakho ethi Ekhaya Jikelele kwe-SABC Plus kwakunye na kwe-SABC le hayi enkosi kakhulu ke ngokuhlala kwakunye nathi. Unyaka ke uyaphela kwaye linyukile inani labafundi abagqibe izifundo zabo. Njengoko ke sibhiyozela iminyhadala yokuphela konyaka, uninzi lwabo sele luzibuza ukuba luza kuyifumana phi imisebenzi kwaye mabenze ntoni ngoku sithethayo ukuze baziphilise. Ukanti ke uqoqosho lwaselokishini ayilokhetho lubi kwabanye abaphumelele izidanga kuba lwenza umahluko. Ukanti ke mqulunqwa lapha ekhaya uMadlamini usidibanisele le ngxelo. Umnotho wasemalokishini wawubukelwa phansi isikhathi eside futhi awukaze ucatshangelwe njengendlela ezinzile yokuziphilisa. Abantu baseNingizimu Afrika bayibamba iqhaza emnothweni wasemalokishini njengabathengi nje kuphela nokungenye yezinto eziholele odlameni olubhekiselwe ebantwini bokufika. Lokhu sekwenze abantu abashaba lapha eNingizimu Afrika ukuthi basukume bayithathe kungakhathaliseki izinga lemfundo ephakeme neziqu umuntu osemusha anazo. Uvusiso Khano owesilisa osemusha oneziqu zokwephathwa kwezimali phecelezi iBachelor of Arts in Finance Management. uSokhano uthi kwakungasoze kwamsebenzela ukulinda uhulumeni ukuthi amqashe, ingakho eseziqalile ibhizinisi lokudayisa isidlo sasekuseni kanye nongcamce emgwaqweni. I decided now ukuhlala phansi is not going to work for me because now it's Isu and you've got bills to pay. So I thought, let me prepare this and then ngithengisela abantu. So my business ngithengisa breakfast. Breakfast on the go in the morning from 6 to 10. What we do a muesli and a yogurt. Put muesli, yogurt and then add nama fruits on top. Perfect breakfast. Because one of the reasons I realized is that a lot of people, they are not struggling to gym, but they have a problem with eating. They don't know what to eat. So if you can incorporate that and then we just give them the good food, especially in the morning, because you know breakfast is the most important meal of the day, right? Kungaba inselelo enkulu emuntwini oneziqu zasenyuvesi ukuthi adayise emgwaqweni kodwa akunjalo kuvusi. You know, you go through that phase. You go through that phase because these are the people ohlangana nabo when you're going to buy your stock. These are the people ohlangana nabo ema-bank, your classmates. They are there and when we are pushing this thing on the street. So you feel a little bit ashamed, but at the end of the day, you are surviving now. For me, this is my work. This is my bread. Mangivuka ekuseni 3 AM and I prepare these things othengisa apha. It is part of my job, like ngiyasebenza. Uthi usefunde okuningi kuleli business lakhe kanti uyakuthokozela ukusekelwa amakhasimende akhe. Abanye bamakhasimende akhe abashayeli bamatekisi. Breakfast. Malume abathenga kuyena njalo ekseni lapho bephuthumisa izingane esikoleni. Kanti nomuntuza bayazivela ngesidlo sakhe sasekuseni kanye nongcamce. Okay. Oh, mnandi scheme. Thank you Brian ngiyabonga. Sharp. Nakuba amabhizinisi angabhalisiwe ngokusemthethweni ngokuvamile engasifaki isandla ngokuqondile kwezentela kodwa anesandla eksuseni ikati eziko ebantwini ababalelwa ezigidini ezingu 2.5 ezweni. Lo mbiko nuhlanganiselwe uMadlamini wezindaba ze-SABC eSoshanguve ePitoli. Sikwamkele kwakhona ke apha ke kunqa phambili uSABC le hayi kwakunye na ku-SABC Plus apha ke Ekhaya Jikelele. Sihlabele mgama ke ngokusijonge kwelinqaku. Kanti ke ngaphambili sisanika ingxelo yokuba kukho izikhukhula emnambithi kwiphondo laKwaZulu-Natal kwaye zishiye abantu beswelekile abanye belahlekile. Ukuva kabanzi ke ngokhuseleko malunga nezi zikhukhula siqhagamshelana nesazi semozulu uSiphesihle Kunene. Sihle masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sawubona nje ngimthasazi. Siyaphila ninjani na? Hayi, siyaphila kakhulu singile imbuleni. Yeah. Kodwa ndiyacinga sihle into kokuba uninzi lwabahlali basemnambithi bona abaphili neze. Ingaba mhlawumbi le mo yezulu yasemnambithi singayilindela nakwamanye amaphondo? Engakusho ngathi yebo namhlanje le mozulu le ikade yaqala. Lesimo sezulu saqala ngomhla ka-24 ngendlela esisikhulu ngayo. Kahle kuhlangane izinto ezimbili lawo yazi manje kuthiwa ekusini ekudedelwayo. Njengamanje kunelokhuzana sibiza ngama-rain drivers ngesulu mhlawumbe ngisho ngithi iqalamvula. Iqalamvula ke kube khona isiqalamvula esisodwa ngesikhathi sisilethele imvula bese siyayizona. Bana-ke kuvele kwahlangana imbili kuhlangane
i-cold front ne-tropical system siyibiza-ke mehlangane ukuthi tropical temperature. So namhlanje singayilindele Limpopo mawuseyindaweni eyiseyinesitathu neLimpopo eduze koThondo lwethu duze nje nomnyaka lapha neZimbabwe neMozambique neBotswana zonke lezi ndawo zingalindele imvula ezinamandla namhlanje. Ndiyakuva ukhankanya unamhlanje kodwa mhlawumbi ngaba singayilindela ke ngokule mo yezulu embi kangakanani ukususela ngoku mhlawumbi kwinsuku ezingaphi? Into ezokwenzeka leviki izodamane ibuye kwezinye indawo kodwa izobina kancane. Evikini lapho ezona khona kakhulu kuseKapa kakhulukazi eNorthern Cape. Izoqala eNorthern Cape bese kuthi mase kusondela umhla ka-31 May 1 iye laphana ku-Eastern Cape nase-Western Cape. Sinabanye nje kakhulukazi ngomhla ka-1 koGoli nasenkabeni yezwe ko-Free State ko-North West qala phezulu lobe lilihle kodwa koNatal lobe line kodwa kancane hayi kakhulu asilindele imvula enamandla endaweni esempumalanga yezwe lobe ziningi Cape Interior ngisho ukuthi Northern Cape Western Cape mabe sekuseduze neNew York lapho ngomhla ka-31 kulo lonke leli. Yeah, sihle uyatsho into kokuba mhlawumbi kumaphondo afana noMpumalanga ezizikhukhula zizawuba namandla ingaba mhlawumbi ungaxhobisa into kokubana abantu benze ntoni ukuzikhusela ngeli xesha? Ngasho ngithi yabona futhi kakhulukazi lapha eMnambithi ngiyawazi kancane kunemfula eminingi engenele edolobheni ingenele endaweni lapho khona eshayela abantu futhi bese kuba nothukela leyo mfula yonke ihamba iyophakela uthukela engakusho ukukhulu ukulimaza abantu futhi Mnambithi ukuthi bangahlali bangasondeli endaweni eseduze komfula kakhulukazi mabe sekushiwo sekumenyezelwe bangabe weather service noma ubani sebeshilo ukuthi kunemvula enamandla izayo ukuthi uhlala endaweni eseduze nemfula kungakuhle ukuthi uqhele ngaleso sikhathi sokuza imvula enamandla impilo zezindlule mase zindulile so ungabuyela ke endaweni yakho. Sihle ndivile kwezinsuku zidlulileyo abahlali ngakumbi balapha ke eMzantsi Afrika kuphela bemane bebalula into kokuba rhoqo xa ileli xesha leziyunguma kwasoloko kunetha ingaba mhlawumbi ungathi lento ibangelwa yintoni? Hayi akunalobangela isikhathi sakhona isikhathi sezimvula December kodwa ke kulonyaka kunento engaphezulu ethe ukufakwa la besilindele imvula vele ezithe qaqa kuyo lo December noma ngasho lo December kule summer season kule besilindele imvula eziningi zase zabambeka nezathi ithize zangani isikhathi eside uma ukhumbule isikhathi bese siqalile ihlobo kodwa zathi ukubambezeleka kancane okwamanje into engingayisho eyenzakalayo ngathi mhlambe sizama ukuna konke lemvula lebekufanele iningane isikhathi selokhu ihlobo laqala khanye zina manje kanti bangithatha ukubheka nje kwamanje laleli viki usazoqhubeka kodwa hayi ngalamandla lawo esiwalindele ngaphandle kwelindawo lezi sengishilo ukuthi kuseLimpopo namhlanje nembawo lokho bese kuba i-Cape provinces i-Northern Cape i-Eastern Cape ne-Western Cape kodwa izoloku zikhona nje zithi kancane kancane fatha hayi lezi nemvula ukuze kube unyaka ozayo. Kodwa wena Sihle ndiyacinga into yoba ndabe ndithethela bonke ababukeli xa nsithi ewe wena noba ililo ixesha lezikhukhula zemvula kodwa bemele uba mhlawumbi siyaxolelwa ngolwasuku leKrismesi nolusuku lonyaka omtsha kodwa ke ngokutsho kwakho uthi abantu baseMpuma Koloni kwawunyanzeleka into yoba bathi happy new year ibe imvula esitsho ngamandla kodwa ndiyafuna ukuva ke ngoku wena Sihle into yokokuba mhlawumbi ingaba xa sesingena kulo nyaka omtsha ubuzaza bale mozulu buzawuye busanda okanye buzawuye busehla? Ubuzazo mhlawumbe amandla. Yes. Okay, hayi maqala unyaka ngalonyaka ozazi lama system lawa siqalela le imvula lezi asezoqala yathubuncipha kancane ingakakhulu manje zobe ngishilo ukuthi kuneyinqala imvula ezihlangene ezimbili ayizange isinedebelane impela zafika zombili ngesikhathi esisodwa kuthi ngonyaka ozama usuqala ke bese ukuthi ukuthula nje ekuqaleni lonyaka kodwa asikakashi ukuthi sezindlulile ihlobo likakapheli njengabuya futhi ezinye imvula enamandla mhlawumbe lapha phakathi kuJanuary noma maso uyophela uJanuary futhi kakhulukazi lisekhona ithuba ukuthi iy'khukhula zibuye qaleni lonyaka ngoba ihlobo likakapheli.
Ayike qaqile into kokuba sithi abaselishweni ingaba namhlanje Sibesihle sime kanjani xa sesithetha ngemozulu ingakumbi apha edolophini yaseGauteng mhlawumbi ke nakumanye amaphondo. Hayi nenhlahla eGauteng ingasho ukuthi izulu lokulugubele nje endaweni eningi esempumalanga yezo kusukela eMpumalanga KwaZulu-Natal uyofikela eLimpopo naseGoli lokhu ligubele kodwa imvula sezincane namhlanje kuyenza futhi zingani kwezinye indawo ngoba sezinile ebusuku so seliyaqala liyadamba liyangokuya liyaphela into esizoba nazo namhlanje amakhaza lawo umoya ukuthi ilanga lakajeli liguqubele kodwa mabuse Limpopo lapho ke liyobelinga kakhulu njengoba sengishilo ukuthi seduze nomngcele lapha nawase Eastern Cape ne-Western Cape kanye Maputo Mozambique but mangabe useKapa uPhuma Koloni Western Cape Northern Cape cha libalele lehle izulu lapho nomoya iqinanga kangako emkabeni yezo njengoba sengishilo nje lithi liqoqwa ngamafa isikimfu lithi nesingalindela ko Free State nakhona Northwest eGoli nje iqoqwa ngamafu nokubantu kuncane imvula singalindela ntambama kodwa mangabe zina zizothi ngifatha kancane hayi lento kade siyibona kulethu. Sihle inkosi kakhulu ngexesha lakho bhuti. Bonga mina msathathu. Igama lakhe ke nguSibesihle wakhe wakwakunene ke kambe sichazela abanzi ke mbukeli wekhaya Jikelele ngemozulu ezawulindeleka esitsho ke noko into kokuba kwiphondo laseMpuma Koloni hayi asimanga kahle ithethe into basawungena kunyakomtsha abantu baseMpuma Koloni isina ngamandla kodwa ke akho basakuthini utshilo kwakhona naye pha uSibesihle sithi hayi elixesha lika December lelona xesha ke lezikhukhula kodwa ekwathembisa into kokuba ukungena kunyakomtsha ukubheka phambili nasekupheleni kukaJanuary noko sawuthanda into basibeka dike siyaxolelwa. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele inkqubo ndaba yakho oyithanda kunene kaloku Ekhaya Jikelele ukanti ke phambi koba sithathe ikhefu besike sathetha naye kaloku Sihle esichazela ngesimo sezulu hayi bethuna akukho themba imvula isezawunetha kodwa ke sizawuhlala lonto mhlawumbe izasikhusela into bana singenzakali ezitratweni sihlale ezindlini sizikhusele kube mnandi kube njeyala kwaye sihleli sibumbene neefamilies zethu ngoba xa siphuma ilanga lithetha sizawuphuma sifuna yakomalwandle siphuma sidibane nabantu sidibane nengozi ezindleleni ukanti ke ngoku sinalo ithemba loba hayi noko sizawuhlala sibumbene ukhona ke uMawaza emnxebeni sizancokola naye kaloku ngeaward awathe wayifumana kwisamazi uMawaza ke ngumbonisi wemiboniso bhanyabhanya wamaNdebele igama lakhe kuJanuary kabini kanti ke waziwa kakhulu ngelika Mawaza masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyathokoza tata ngithokoza kakhulu ngilotshisa bonke ababukele ekhaya. Enkosi kakhulu kuthiwa uchongwe njengoyena msasazi wonyaka we-SABC womculo wesintu obalaseleyo khawusixelele banzi ngeliwonga. Ibenjalo mna ngekhaya abaphathi bathethe bangixolisa njengomunye owenyuluweko ukuthi ayokubahlangana nalabo abaphalisana ngalo unongorwana ngimngenele ngingenalo ithemba ngoba ke ngababuza ngathi ngiqinisile ngiyafuna ukuthi ngingenele ngisesemfitshane kangaka ehlelweni because bengenza only 8 months ikuku program manje ngithi ngiyangithemba ukuthi ngingayiwina bathi yebo oyiwina bangixolisileke ngaphuma ke ngazibawela amavote ebantwini abantu bavotile ngimangela mna nekhaya mina eDurban kwabizwa igama lami azange ngikhola emeshwami nami uje busisho ke Mawaza ba unenyanga ezisibhozo kuphela kodwa waqonda mama ungenelele masithethe ke ngokukhankasa kwakho kwevoti uyenze njani into bakukhankasele abantu bade bakuvotele bebaninzi kangaka ngisuke ngazimisela kakhulu ngabana enye into engisizileko because ngiphumile ngaya endleleni ngenza amaphepha aphethe imininingwane yokuvota ngaya kuma crossroad abhizi nginikeza abantu amaphepha ukuthi bangivotele ngiye further ngaya eminyanyeni lapha kunemigidi khona michado amaphathi ama event of government kamasipala I went out there ngabawa amavote nakhona
ukuthi abantu bangivotela konke la bengizithola khona bengizithola ngibawa ivote so ngicabanga ukuthi lokhu kungikho okwenza ukuthi ekugcineni ngimthumbe lo Nongorana. Ungathi mhlambi before ube ngumsasazi womculo wesuntu ubungumuntu kakade uthandayo lo mculo? Ngehliziyo wami yonke kumvumo ongikhulisileko ngizakuthi nje umvumo wokuthoma owahlangana nendlebe zami umvumo wesintu because ngikhulela emaplasini bekunabantu abadlala ikatara and bebadlala umvumo wesintu so indlebe yami ukuhlangana nomvumo wokuthoma owahlangana nomvumo wesintu ngisuke lapho bengazokufika ezingene engikilo azange ngisukane nomvumo wesintu. Kukwanguye nomdlali wefilimu ezihlekisayo awungumsasazi nje kuthiwa udlala ifilimu ezihlekisayo zesiNdebele apho udlala abalinganiswa abaphambili kuninzi lwabo khawusinabisele ngolwambo lwakho lefilimu. Ngithona ukudlala radio drama actor ngo-1995. Since then I never looked back and bengihlala ngidlala main characters ku radio so growing as a radio actor ngabona kuqhakathekile ukuthi ngibuye godi ngilulalule umkhumbulo ngahlangana nalabo abanelwazi lokushutha amafilimu so we sat down together as shooter amafilimu ay comedy obviously so kusukela lapho mina Ekhaya saloku shooter bekunamhlanje ngisawenza nawo loyo msebenzi ngiya-actor ngiyaqola kwesinye isikhathi ngiya-director of direct. Ngabe khona mhlawumbe ifilimu oyenzayo ngoku? Siqeda ukuyenza siyithethe siyifake kuma stations ama-TV for ukuthi ngeke bayinikela i-airplay na sinefilimu ibizwa ukuthi Izika sesiyithumele kuma-TV stations sibone ukuthi ngeke basipha i-chance ukuthi bayinikele ithuba lokuthi idlale. Mawaza njengobusisho uba uye waphuma wakhankasa wakhupha amaphepha uba abantu bakuvotela beluninzi lwabo uthanda ukuthini kubo ngeli xesha? Ngithanda ukuthi i-award le kuhle ayisiyo yami i-award ingeyabo because kuhle kube bona zange bathathe isikhathi bathohe amafoni wabo le into yenzeke namhlanje silomlando owenzeke namhlanje sibongeza wenzeka kodwa ngoba napha bazinikele ukuthi bavote ngokuningi ngendlela abangakhona ngayo into le yenzake manje ngithi kibo ngithokoza kakhulu and ngiyababawa ukuthi sibe nomona nayo next year nakufikele lesikhathi sokuthi sivotele asivotele kodwa ukuthi sibambabambe nathi ingasiphunyuka imsinyana ihlala kuKwekwezi FM and ngithokoza nabaphathi bobo beKwekwezi FM ukunginikela ithuba nokungithemba ukuthi ngingayenza lento and ngiyathokoza nami ukuthi I did not disappoint basuke baba nethemba nami ngasebenza ngendlela ekade bahuluphele ukuthi ngizakusebenza ngayo. Masiphinde sibuyele emculweni ungumsasazi womculo wesiNdebele ungathi mhlambi injani indima okanye i-industry yomculo wesiNdebele? Ngizokuthi nje i-right kodwa isadinga kakhulu ukuthuthukiswa nasiqalako ngaphandle nakuneminyanya emikhulu esikhathini esinational ngikhuluma ngama-national event bazowabiza mhlambe eminye imihlobo amaNdebele normally abawabizi akabi kuma-event amakhulu anational so besibawa ukuthi kwangathi ugovernment angaqala lelo hlangothi lelo lokuthi nabo ke bababiza we've got very good musicians esikhethwini abangabanikela nje ithuba ukuthi nabo bozishowcase siyabawela ukuthi banikeleni ithuba nabo ke baphume bayoziprova ngoba bayakhona mntwana kwethu ihlangothi engibona ngathi akathuthuke kilo ngilelo abakaqalelelwa kakhulu njenge abanye abavumi bemhlobo eminingi. Mawaza njengoba uphumelela iwonga le-South African Music Awards ndiyaqonda ba nawe uyayazi ba amehlo athe ntsho kuwe ngoku ujongiwe kakhulu abantu bangalindela ntoni kuwe ukuya phambili?
angithanda ngokuthi ukuwina nje i-award kukodwa kungiphakamisile kungenze ngasuka kenye level ngakukhuphukela elevelini ephezudlwana kancane lokho kungigugile kunginikele impiko zokuthi ngiphaphe ukuphapha kwami ngokuthi ihlelo lami kufanele ngilenze libe ngilokho vele abantu abakufunako ngiphamandla ukuthi I must go out there ngi-represent ikwekwezi ngiphamandla ukuthi I must go out there ngi-represent isindebele and protect i-culture yamandebele so ngilokho nelimi ngelesindebele ngilokho engikalelele kukhulu kikho emva kokuthi ningivotele nina balaleli nababukeli nangibeka la ngikhona namhlanje. Mawaza inkosi kakhulu ngexesha lakho siyavuyisana nawe kwaye sikunqenelela impumelelo ukuya phambili. Lowe ke mbukeli ibinguMawaza sithetha naye kaloku ngewonga lakhe alifumene kwi-South African Music Awards njengomhamba phambili kumculo wesindebele. Masithi qhwi evenkileni siyabuya kaloku ngeyure yesibhozo.